pozdravljeni iz Rogle. Vreme nam ni tih naklonjeno, ventlina zmrzuje. Malo so se lovila, kje to sploh je, ampak nam je povedal prodajalec, da so malo prestavili lokacijo trailov, tako da sva na pravem mestu, malo se morava zaplati naprej s kolesi. Ok, no midva sva zdaj tle. Ne znam vam povedati, kaj je to za ena žičnica, mašin žaga, kako se reče. Aha, ta gre tudi sama. Ok, tja greva prvo zdaj. Nimam pojma, kakšen sploh trail, je črn ali zelen. Bo presenečenje. Ampak ja, v glavnem, to je baje nekaj čisto novega, zdaj so prenovili vse. Tudi bike park. Tako da niti zemljevidov še nimajo. Vse prehitevava, tako kot vedno. Ne? Tako da vam niti ne znam povedati, koliko je trailov. Bomo pač sproti šli iskat, ko vse tle. Nemo se zrihtati, pa gremo. V glavnem, Rogla. No, majstri, nimam pojma, kjero greva zdajle. To pač greva, kar piše bike park, progo. A ja, ok, vse proge so označene. Proga 9, to je črno, ne greva. Proga 8, gremo, modra, gasa. Koliko je mrav, lej to, kje stojiš? Gremo. Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metals overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded. Drifting off in the 5 Series. Cool like rollerblading. Feeling fresh air, we like next day airing. Still the best pair like your first set of earrings. Yeah, wait till you get here, it's gon' click like time sharing. All praises be, thought you knew you was God-fearing. When it was time to man up, coming from the sandbox, and we had to find out where we the illest tandem, isolation fandom, side by side like Hov and yeah, them guys will stand up, breaking through your sound box at any time of day. Look at what the brand of, now we in the skybox and we floating through the airwaves. But look at life, used to stay up late, watching Nick at night, now we booking flights. Check size, special. Moj special. Ne. Živo? Seveda. Sem pa šla preveriti, kaj imate tukaj. Zdaj nisem slej. Vse, ki te je pogledala. A vse? O, lepo, hvala. Tole imate pa dober. Ja, full info. Aha, zelena je zaprta. Pa imajo res 9 prog, kaj. Zelena je na ova šla, ker je gezda zaprta. Proga 2, proga 3, zdaj greva dvojko, pogleda trojko. Kje pa je trojka? Tam. Zakaj pa kje snimaš? Ker sem tebe snimal. Jaz sem berajt. Kaj za? Dvojko, po vrsti greva. B's is 5 at night. People move funny with business. I let them see my wife. She don't take shit from nobody. She swear she always right. Yeah, we living life, but dim the lights. I don't do shit but lay the pipe when it's late at night. Niggas bragging about how they took a life, but that's never nice. Till that karma catch back to them and then they pay the price. We was always nice, never scared to join the safe. Studied OGs like Tip Jarreau, B. Ali and Fife. Everything been cinematic like we signed a Johnny Shice. Gotta earn your stripes, ISO been a prototype. It was time to man up, coming from the sandbox. Man, we had to find out where we the illest tandem, isolation fandom, side by side like Hov and yeah, them guys will stand up, breaking through your sound box at any time of day. Look at what the brand of, now we in the skybox and we floating through the airwaves. You see the proof like, this here the truth right. We ain't that spoof type, bringing in that true light. To se ti odpre. Dober trail. A ja, žica, bi se skoraj suvijaš. Ker ne bi videl te žice. Pojmo na trojko.
No, pejdi. Du bist erst. Trojka, modra. ISO Nation fandom, side by side like Hov and yeah, them guys that stand up, breaking through your sound box at any time of day. Look at what the brand up, now we in the skybox and we floating through the airways. We floating through. You see the proof like this here the truth, right? We ain't that spoof type, bringing in that true light. This ain't that goof hype. You know it's two types, the good or the bad. Why don't you pick you a side? The yin and the yang, just to balance out the vibe. I put some 4Gs on it just to show a different ride. Used to put 40 up and now it's double just a cop. It hit different now since we got up off the block. To je bilo konc trojke. Okay. Ma zaenkrat so vse fajn, kar sva šla. Ja, Osem. presenetljivo dobro je. Dvojka, trojka, osemka. Kaj si, Katane? Ja, mogel sem si rukavice teči gor. Pejmo, črna, proga 9. No, gremo. Da vidimo, kaj je to. Po napačnem trailu se vozva. Ja, tam nisi videla vmes, da so še ene druge potke, Prmej Dunaj. Zdaj mora pa še enkrat iti. Sem je dobra proga, tako da v redu. Levo. Povsod, kjer je črno, zaviješ na črno, oziroma najti po glavni. Nič, gremo črno, štirko. No, drage dame in gospodje, to je to iz Rogle. Zvezili smo traile 2, 3, 4, 5, 8 in 9. Enka je žal zaprta, je zelena.
7 6 sta tudi zaprte, ker še nista urejene. Pogajam, ko bo še to zrihtan, ko bo enka, ki je zelena, pa ko bosta še te 2 6 pa 7 zrihtane, po mojem bo pa kar mislim, že zdaj je lušten, ampak pa bo pa še bolj, ne. Pa žičenca, tudi ta nova, ki si 1, 2, 3 na vrh, dobesedno v 5 minutah. Super so naredili. Zdaj, ko so uredili, pa so Je na predstavili nivoju. bikepark, ja. Prav fajn je. V bistvu traili so taki, da ti ne dajo, kako se reče, Dajo ti fake samozavest, fake samozavest, pa strahu kosti ti ne dajo. No. dajo ti fake samozavest, zakaj to govorim, zaradi ker tle ne bi bili več ali manj samo modri pa črni traili. Ne vem, to, kar je črno, ni glih na nivoju, ne vem, livoljska, banana, jezna čebela in tako naprej. Drugače pa ful fajn, sploh če greš na malo daljši izlet, ker greš lahko še na tole, ne vem, kako se že temu reče, obrnjena, kako se že temu reče, po tiru se spuščaš, kako se mu reče, pa imaš le neki 3 cikle, da se lahko po tej progi z ovinki spuščaš dol. Koliko na In Krvavcu. ja, dobro je bilo. Tour de Fly proofs. Nisem še povedal, karta mi je plačala 4-urno karto, je 33 €. Koliko je celodnevna bo napisan. Adijo! Čau!